ل6 وڵات ئەوروپایی و 10 باژارên جودا ئەنجومەنە هەماهەنگی نێتوەرکە جیهانیە جوانên کوردستانی و ئەنجومەنە ژنên کوردستانی لێ دیاسپۆرایê ji bo piştgiriya Zara Muhemmedî çalakiyekî darxistin. Roja şemiyê 22 Heyvayek 2022 Encumena Hemahengî Netwerka Cîhaniya Ciwanên Kurdistanî û Encumena Jinên Kurdistanî lê diaspora her wiha hejmareke mezin ji çalakvanê sivîl ji bo piştgiriya Zara Muhemmedî çalakiyeke hevbeş bi şêwazê performanseke bêdengî lê darxistin. Çalakî bi hemman şêwaz, peyam, slogan, belavok û wêneyan û di hemman demê de lê 6 welatên Ewropayê û 10 bajarên cuda hatin darxistin. آلا رنگین پیروز و خوشه ده هل دگرم ده چم بمشه تو سر ملن خورتین جوان ده نافته ده یک روژا گشه ای آلا چه رنگی تو نشانا جنگی تو خورتین فردا سلاف ده بکن اب آلا مکرنا هر برند العصبان گلک ناز و رنگینه کبار و خشیرینه کسک و سوره جیر و جوره جخوینه رنگ سوره کسک بهار آولاته پیروز دکه آلاته برفا سپیل نیوید دل پشتکه بهیدی او روجا زیرین و زر شوقا خدای هر در اب آلای جبل نینه ما کس هیا ناحبینه ناحوه و حقه و حقم ده سرسرمه Di vê çalakî de çalakvanan tekezî li ser nasnameya xwe ya Kurdistanî kirin û dengê Zara Muhemmedî gihandine civaka Ewropî. Her wiha careke din an bîra dagîrkerên Kurdistanê ku ew qet dev ji xaka xwe û xelkê xwe bernadin û diyar kirin ku gotin û xweragiriya Zara Muhemmedî cihê şanazî serbilendahiya her Kurdekî ye. Tê zanîn ku Zara Muhemmedî keçeke Kurd e ji bajarê Sineyê Kurdistanê ye. Temenê wê 28 sal e û bi tewana perwerdekirina bi zimanê Kurdî ji aliyê rejîma dagîrker û terorîst a Îranê ve hatiye girtin û 5 sal sizayên zîndanê bi ser hatiye sepandin. Ne Arabım ne Êranîm ne Türkekî şaxistanîm ne kerdim xomê şuşxalêke Kurdim û Kurdistanîm. آیا ایوه ازانه استر زندانک لجغرافیایک لناو ایران جنک ماموستایک دایک بتاوانی پرورده زمان دایکی زمان کردی خریک حکمی که 5 سال زندان تگذرینه ایمه چالاکان سر به نتورک جهانی لاوان و سر به انجمن جنان کردستانی لدیاسپورا و بونه پروتست کردنی حکم زندانی زارا محمدی چالاکی که انجام دایمن که اما پرفورمانسی که بیدنی بود که به ناو یک روش و ناو یک کات و ناو 6 ولات اروپا و 10 شهر و ریچو و ایمش و نام فرانکفورت بشتاری کردیمن اتوانم موشم جمعه که باشه و چالاکان بشتاری کردن و اتوانی من پیام خوام برسنی من و اروپایی کان و هر وها نوسین خوام به جوانی بلاو بکنم هر وها ام چالاکی زور به جوانی و ریچ و خلقه به جوانی پیشوازیان کرد هر وها اتوانم بیشم ام چالاکی گشت به آمانجکانی خوی زارا تنیا نیه و همون خود لچوافاجه کردستان و لدیاسپورا لپشتی زارایه هرچند کردستانی ما یکی کو نابه کچوا هر بجی کرد و کردستانی گورای سربرز ورامي غم
باجار دوسلدورف آلمانیا نورت رین-وستفالیه سر باجار نورت رین-وستفالیه ام کرد چهار پارچه کردستان از گفت شکریه زار ماموسته زارا محمدی هاتن باهف وقتی زمین زارا محمدی ماموسته که کرد بود لباجار سینی روجلات کردستانیه بر درس زمان کردی زارا کرد دادگاه ایران در حق ویدا بریاره دانکرنا ویدا ام وی بویرا قریج همبری گلی کرد همبری زمان کردی همبری سرخ کردستان قومی شرمزار دکن چهار پارچه کردستان ایرو هم سراسر اروپا نزدیک ده بازار هاتنه با هر همبری وی بویری در دکن اما ایرو شون داجیل هی چالکی هواش به هوا چه بکن سرخ کردستان دیگه گلی کرد چه بویری قریش بقومن کرد سر یه دنی هر دری یه سرکابن بویری قریش قوم بویری قریش بقومن شرمزار بکن امروز شرکتی سرناوی تورا جوان کرد و انجمن جن کرد دیاسپورای چه دکن امروز بشروجی هیچ گله شرکتی حواشی به هر چه بکن وی بیاره قرار جاگدن شرمزار دکن زارا محمدی کردستانیه کرد ام حمود زارا محمدیه و زارا محمدی کردستانه ئەمڕۆ 22 ژانویە ئێمە کوردانی دەرەوەی وڵات کوردانی ئەوروپا بە تایبەتی چالاکەیەکمان پێکهێناوە بۆ بەرگری لە زارای نیشتمان یا زارای محەممەدی کە حکمی 5 ساڵ زیندانی لەسەر وتنەوەی زمان و پەروەردەی کوردی بەداخەوە بەسەردا سەپاوە دیارە ئامانجێمە لەو چالاکیە گیانی دەنگی زارا و بەرگری لە زارا گیانی دەنگی زارە بە هەموو وڵاتانی دەرەوە کە لە ساڵی 2022دا کەسێک کوردستانیەک لەسەر زمانی کوردی بەداخەوە مەجبورە 5 ساڵ زیندان تحمل بکە ئەو چالاکە لە چەند وڵاتی ئەوروپا وەکو ئەڵمانیا، فەنلاند، ئینگلند و سوێد و سویس و نۆروێژ بەڕێوە چووە ئێمە شاڵێکی زرد کە ئەو شاڵە زەردا هێمای زارایە بەر لەوەی کە بچێت بۆ نێو زیندانەوە هەمومان هاودەست بە شێوەیەکی پێرفۆرمانس و بە شێوەیەکی ڕاوەستا و تەنیا بەگرتنی پلاکارد بەڕێوەمان بردووە و چەندانە پێرفۆرمانسی جیاواز لێژدا بەشدار بوون لە هەر چوار پارچەی کوردستان کۆبوونەوە لێردا توانین بڵین زارا کۆمان دەکاتەوە بەڕاستی زارا توانی ئێمە کۆ بکاتەوە لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە هەر ئایدیا و بیر و باوەڕێکەوە بەشداری ئەو پێرفۆرمانسە بوون کە توانی سرنجی سەدان و بگرە هەزاران ئەوروپایی بۆ لای خۆرا بکێشێ چارەکەکەی ئێمە لە شاری بێرلین لە پێتەختی ئاڵمان بەڕێوە چوون وما في مسنبم وما في قلو خاككم هدام